nde nokkure koko ɓawo suudu sous-préfet Kabak o woni, kono ɗo ndiyan ko jaman sabu boyli walla pompiji ala, ko ndiyan tunuɗan ɓe gollirta, kono hay ɗan koye nder caɗele sattuɗe ɗan heɓoto. Ma Binti Silla ko ɓiɗɗo Kaliya himo sifade. Munno matide be ha ler tongo saka munna yeme mefe. Min darato han silmaji tati fi habbagol ndiyan ɗan yaltira seeɗa seeɗa min ƴooga min habbo kadi adiɗo arde o ƴooga. Si goɗɗo ƴoogi goɗɗo go wawata ƴoogude. ɗan ndiyan ɗo ko lekki eau de javel min waɗata fiyo min wawu gollirde ɗan. minen Kaliya ɗo meɗen tampi fota si meɗen satini haaju wono dewgal ko e nder lewru men hebuloto fi ƴoogugol min tampiɗo fota. Aboubakar Bangoura ko suka ɓiɗɗo nde nokkure himo tori hooreɓe leydi ɓen wallitagolɓe ɓe heɓa ndiyan wona wonɓe ɓen ko cae. komin ƴogata ɗon ndiyan lanni ton ndiyan ɗan ɓawli ɗan tuuni few komin wawata heɓugol ɗon ndiyan hino woɗɗi ko kilométre ji 10 yarete seppotako hino woɗɗi fota ko putuji men yarata min komi toroto hooreɓe leydi ɓen koɓe wallito men min heɓa ndiyan alaka couleur yoɓe wallito men wono ɓe ko saare noon. Mawa Camara hino holli wondema saybe e sayi hiɓe dogude fi ndiyan, wi'i makko wonde ɓe dogay ha ɓe ronka hara hay sintere ndiyan ɓe heɓali. ndiyan hino metti heɓude ɗo fota sa'i goo ko yamɗe 4 walla 5 min immoto fi ɗaɓɓugol ndiyan. wonde min heɓata ko tuuru min ƴoogirta mo be ko siyon gooto walla 2 heɓata. si a heɓi ɗen siyonje 2 hiɗa jiɓi ko waɗata a defiray ñiiri ka a lootay ɓiɓɓe ɓen walla moodi ma looto yamɗe 4 min immoto yamɗe 5 min immo yamɗe 14 min immo ha yamɗe 16 miɗen ɗaɓɓude ndiyan min jolday min ƴawra ko fi ndiyan. Andintine wondema o sous-préfecture Kabak ko e nder Forikariya woni nokkure heɓunde hooreɓe jagorɓe tato e tarika leydi Guinée e sous-préfet Kabak on jaɓano ƴettude konngol.